sutra će dnevna temperatura preći 42 stupnja Celzija. Tako nešto nije zabilježeno od srpnja 1932. S nama je doktor Kišpatić, doajen naše meteorologije. Recite, gospodine Kišpatiću, sjećate li se tog davnog paklenog ljeta? Da, baš se te godine sjećam. Na Sokolskom igralištu nosio sam patike od bate, a teta je imala ili zaruke ili cistu na jajnicima ili... Gospodine Kišpatiću, gospodine Kišpatiću, za Boga miloga, dajte glazbu. Spava Što se dogodilo, jedino Kišpatić koji je pao u nesvijest. Koji Kišpatić, koja nesvijest? Pa ovaj tu jesi čuo. Pa ti uopće ne slušaš radio, Ruž. Samo trošiš struju bez veze. Pa na baterije. Ja plaćam i baterije. Ko je bio? A Dudo, kopao je po frizeru. Šta je tražio? Jastuk. Jastuk? Da, uzeo je ovako pakiranje smrznutog pomfrita. Za pod glavu. Slušaj, opet je neko u kuhinji. A to se Neno vratio. Ovo je dobro, ovo je dobro. Moj tata premalo spava i odmor mu treba i mir. Još samo jedna svijeća na torti i odmah selimo mi. On nema love i nije fin i nije nama lako sa njim. Udahni duboko i puhni za kraj, puhni još jednom za odlazak. Još zagrljaj jedan i torta i dar poljubac za rođendan. Odmori se, zaslužio si tata, još jedna svijeća i kraj. Ti si skroz poludio. Vani 1000 stupnjeva ti ždereš tu masnu mesinu. Ko da si drvo sjeća na Grenlandu. Šta hoćeš reći? Da bi zbog ove vrućine trebao krepat od gladi. Noće sam nanjušila da si opet pio onaj francuski konjak. Kako možeš po tom vremenu? Samo će te jednom klopit. Pijem iz preventivnih razloga. Hoću reći, Marko, da se radiš naopako. Evo, vidiš kako se ovdje mučimo po toj pasjoj vrućini, umjesto da si nam uplatio aranžman negdje na moru. Dok je još bilo vrijeme, mislim, ne? Točno. Mogao sam, da, ali nisam, jer mi se pokvarila štamparija novca u podrumu. Platio sam 3 soma eura za popravak krova. Ostalo mi je samo toliko novaca da mogu uplatiti, šta ja znam, 10 minuta ljetovanja na Šolti. Uvijek pretjeruješ.
Da si htio, mogao si, ništa nije nemoguće. Pa nije, eno, skidaj krov, nosi crijepove, daj Dudi nek proda na Hreljiću. Ajde, šibaj. Uražu mater. Viši. Ajoj. Da bar nekog imamo na moru. Pa ti imaš onog svog bratića Fosila. Isuse, kako sam zaboravila na Bambija. To nije nikakav Bambi, nego najobičniji šepavi Ivo Bambir. Oprostit ćeš, svi u familiji ga zovemo Bambi od milja. A Malko šepa jer je pao s motora. On je jedini sportski as u našoj obitelji, pa mi se oduvijek ponosimo njegovim pobjedama. Pobjedio je 47. u moto utrci Strizivoj na Vrpolju i osvojio zlatno 9. mjesto. Bambir. Će nas možda on pozvat na more? Neće. On dolazi k nama. Šta se zinuo ko da dolazi kravlje ludilo ili ptičja gripa? Dolazi Bambi. Bambi. Marko, ta tvoja kantica, je to možda ona što je prošli tjedan nestala bajsovom nečaku? Ne. Pa imala isto cvjetiće. Koje cvjetiće? Ovo su drugačiji cvjetići. Vidiš da drugačiji? Mama, gdje mi je stari? A stari, daj pogledaj, radiš, upropastit ćeš mi robu, onda sam najebao. A šta je unutra? Električne grijalice. A onda si i onako najebo. Kome ćeš po ovoj vrućini prodat grijalicu? Da bar imaš klima uređaj, pa ajde. Baš ti hvala što mi objašnjavaš tak pametne i temeljne stvari, ali nisam mogao birat, to mi je uvalio poslovni partner. Poslovni partner. Dobar dan, susjeda. Dobar dan, strašno je pripeklo, jel da? Marijan i ja idemo idući tjedan malo u planine, u Sloveniju. Bok! Odmah daj tu kanticu. To je moja kantica. Daj mi kanticu. Dužo. Nije mi jasno zašto na plus 40 peglaš. Zato jer je tebi sve jedno kako izgledaš. Ja se neću sramotit pred mojim bratićem, ni hodat zgužvana. Znaš kak je on fin, speglan, uvijek uredan. Ma daj, Ružo, taj tvoj bratić je čisti užas. Bilo bi najbolje da mu na lijep način kažeš kako je nepoželjan. Isuse. Da, on je prevarant. On je skužio da si ti naivna i da ti je frižider pun. Uostalom, zašto Nenu i Dudu zove krivim imenima, a za Bibu se iznenadi kad čuje šta studira? Pa to se i mi iznenadimo. A ti si jedan mrzovoljni tip koji ne voli ni svoju, a kamoli moju familiju. Nije istina. Svima sam bio na sprovodu. Vidjet ću tebe u tim godinama. Normalno da zaboravlja, ima 80 i ohoho godina. Ja te godine neću ni doživjeti. Zato ćete se vi pobrinuti. A on sa tih svojih 80 godina i dan danas zavodi svaku suknju koju vidi. Pa šta? Pa nije zabranjeno zaljubljivat se u tim godinama. Poliću se hladnom vodom i priključit se na 220. Ako ti ništa ne učiniš, ja ću. Čim uđe u ovu kuću, ja idem van. Aj, donesi i meni jednu pivu, molim te. Gospodine Komički, zbilja nemam osnova da vas šaljem u toplice zbog lumbalnih bolova u kralježnici. I to istog časa tvrdite da imate lumbago, u vašim papirima nema ni traga tako nečem. Jeste provodili kakve terapije? Jeste se liječili, što? Pa jesam, samo... Kako ste se liječili? Pa sa onim S čim? Lumbago kombi killer. Na televiziji ona reklama. Ne, to vam je kombinezon, onaj crveni kombinezon se obuče ovako do tu. I dobije se još usput kao još onaj nož za krompir. Ajde, dajte, molim vas, ajde. Zbog toga zbilja ne mogu slati u toplice. A ono drugo? Što? A, mislite ovaj?
Aterom. Aterom. Slušajte, taj aterom imate 30 godina i nije upaljen. A da se upali, napravi se ambulantna incizija i idete kući. Vi biste se zbog ateroma ucarali tjednima po bolničkim sobama. Koji vam je vrag, gospodine Komički? Kosmički, doktor. Pa dobro, svejedno, Komički kosmički. Nije svejedno. Dobro, a znate, moj sin Neno, on dosta čita ovu medicinsku literaturu i kaže da... I šta je pročitao? Da je taj aterom sada benigni, ali da može preći u maligni. Znate, ja sam čovjek u godinama i pred penzijom. Imam aterom veći od vašeg. To je nakupina loja, ne možete dobiti nikakav rak. Recite sinu da je s oproštenjem budala. A to znam, nego pazite, doktor, ja kad ustanem, onda me odjedanput me ovdje... Gospodine Komički, zbilja vas ne razumijem, pa zbog kojeg biste to razloga radije bili u nekim toplicama nego kod kuće? Ha? Ajte kući. Ajte kući. Kući, pjevajući. Mama, pa kud puljene paprike po ovoj vrućini? Mislim, gastritis mi je siguran, 100%. Ako ne i rak. Ako vam se jede, jedite. Vidiš kako tati fino paše. Ružice moja draga, evo ti cvijeta, dopustite mi da kao sportsmen ili ti tipo sportivo uskliknem. Eko, konačno na cilju. Evo tebi, Markić, moj dragi. Prošli put kad sam bio tu, bio si na operaciji ateroma. Drago mi je da te mogu zagrliti. Sjedi, dragi, moj Bambi. Sad pojedi malo, si ogladnio na putu, ha? Priznajem, jesam. Bravo. Po ovoj vrućini, znaš, baš čovjek ne može previše konzumirati. Mladen, Zoki, zlatni dečki. Gledaj mi, si ti još uvijek pripravnik od katastra. Jesam, da. Na jesen me budu uzeli za stalno. Bambi, dragi, nemoj me krivo shvatiti, ali nisam razaznala iz tvog pisma zašto si došao. Joj, draga Ružice, pa naše, ne, zbog bolničkih pretraga. Ma da, to je rutinski, to se obave u jednom danu. A nisam baš siguran, znaš. Bojim se da nije tako. Liječnici sumnjaju na najgore, znaš. Nudili su mi čak da ostanem u bolnici. Ja rekao, ljudi moji, pa ja imam krasnu rodbinu. A šteta, da. Što? Mislim, šteta što je tako. Bolje je da nije ništa. Bolje. A zašto nije došla Kosjenka? Nije se dalo po toj vrućini, ha? Moja Kosjenka, moja draga. Umrla je. Bilo je to tako bolno. Ti znaš da mi športaši sve bolno zakopamo u sebi. Pa sjećate se, ne, kad sam ja trčal maraton u Kapošvaru, ne? Ja sam 6 kilometara trčao sa čalom u tenisici. Ali pisnuo nisam. A od čega si rotica umrla? Od čega nije? Nemoj plakat, Bambi, dragi. Da, recimo, nek ne plače jer i onako je paprika preslana. Bog susjeda, oprostite što smeta, moj Marijan vas je dao pozdraviti, šalje vam malo krvavice i špeka. Marijan veli da po ovoj strašnoj sparini to slabije ide i brže se kvari. Mislim, špek se užegne, a krvavice se skisaju ili ucrvaju. Baš vam hvala. Pozdravite Marijana i recite da se Marko jako razveselio. Još jedan veliki pardonček. Vidimo se prije Slovenije. Pardon, doviđenja.
Djeco, a koja je ovo ljepotica? To je senzualni cvijetak. Zašto me nisi upoznala? Joj, Bambi, pa vidio si kak je izjurila. Ništa. Onda ću se sam s njom upoznati. I to osobno i momentalno. Sve zaboravljam. Mijenjam fakultete. Pobrkam ispite, odem na krivi faks. Ja se ne mogu skrasiti s jednim dečkom. Kompletno sam nesređena. Ma, dijete moje, nije ti to nesređenost. Nego smo ti mi umjetničke duše. Mislim da bi mi ta stvar, ta meditacija mogla pomoći da duhovno ojačam. Naš guru, voditelj tečaja, je zbilja jaka osobnost. Iz njega transcendentira mir, skoro nirvana. Gdje su čvarci? To mi je bio štart. On se zove Baba Nandra. Baba Manda. Baba Nandra znači blažena ljubav. Staro hrvatsko ime. Jako originalno. Jutro. Srčeko. Reci mi, molim te, imaš još malo u tegli šljiva? Imaš? Nema više. Nema? A kućeš? Daj doručkuj. Ha, nećeš tako na posao. Poješću hrenovke u firmi. Namčor. Imate, rekli su na televiziji da se nekakvi luđaci hlade u škrinjama i da je to opasno. Ja ne bi nikad ušao u frizer, čovječe. To mi je tak morbidno. Izgleda kao da ulaziš u eskimski grob. Bolja ti je fora ono natankaš se nečeg vrućeg i onda ti je poslije zima. Hoćeš da ti plati vrući čaj? Toliko mi vruće baš nije. Da je rad vaše udruge zanimljiv za sve nas, dakle nas koji nemamo poteškoća sa srčanim oboljenjima i bolestima, ali upravo radite i na prevenciji da bi to tako i ostalo. Stara bu me ubila. Izgubio sam Mojaha Bambija. Sada bude ubila, ali ti stari bude dao medalju za društveno koristan rad. Ja ne kužim to, mislim. Furao sam ga u bolnicu na te pretrage. Veli onda mu stanem kod staračkog doma kao časkom samo. Uđu unutra, ja ga čekam pola sata, nigdje nikog. Pitam ljude, nema ga nigdje, niko nema pojma. Ko da u zemlju propao? Možda je riknuo. Mislim, ja sam čuo da je u tim staračkim domovima stopa smrtnosti dosta česta. Mislim, čovjek se sam sruši i može ga jebati. Evo, sad ga možeš jebati. Ništa, sruši se svaki dan. Valjda je neki motorpad. Meteoropad. Motorpad. Meteoropad. Evo naš Markić. Evo. Da te upoznam sa svojom starom prijateljicom. Čepa, tvoj šogo spava, a? Hrči ko motorin. Joj, da znaš kako je to dobar čovjek. Srce čovjeka. Gdje si do sad? Neno mi je premro od straha. Ajde, idemo. Izvoli. Ostavio te u staračkom domu i od onda ti se gubi svaki trag. Bravo. Kao i uvijek, najbolji na svijetu. Ružite, draga, da te upoznam sa svojom prijateljicom iz pansiona za dame zrele dobi. Edita Švac! Da. I reci mi, kako je bilo, šta je bilo? A čuj, moram se definitivno odlučiti najprije na operaciju ili zračenje. Ili obratno. Ne? Kaj, to nije niš, ne? To ti je kao 53. na prvenstvu Balkana, nekad sam se morao odlučiti hoću li voziti Cindapa ili Javu. Ljubavi, javu. Dobro, čekajte vas. Da govoriš da imaš rak i ti to samo tako. Pa nije rak ono što je nekoć bio. Taj rak ću ja srediti osobno i momentalno. Tako je. Jako dobro. Ali što se mene tiče, mislim da su jabuke malo prekisele. Dobro, nema veze. Kažu u mom domu da je jedna gospođa, gospođa Lindi, da je ona izliječila rak grla sa kiselim jabukama. Zamislite?
Jer kako je duhovita moja. I pametna. Ako se momentalno i osobno ne riješiš svog bratića, riješit ćeš se muža. Kladim se da mu je ona luđakinja iz staračkog doma ljubavnica. Našla krpa za krpa. Pa šta ako mu je ljubavnica? Žena mu je srećom umrla. Srećom umrla. Znači, kad ja odapnem papke, ja ću srećom umrijeti. Daj, Marko, ne pričaj gluposti. Ako se tebi dogodi nešto tako neprijatno, ja ne bi nikad muškarca tražila u staračkom domu. Imaš tih klubova za samce koliko voliš. A, pa to je lijepa utjeha. Svaka ti čast. Ružo, svaka ti čast. Osim toga, sve je požderao po kući. Frizer je prazan, nemaš šta staviti pod glavu, bogati. Misliš pod zub? Pod glavu. Joj, meni ne razumijem zašto si tako ljut na njega. Pa tek je sad saznao da ima rak. Ma šta se mene tiče njegov rak? Rak je u ovoj kući domaća životinja, Neno ga dobije svaki čas. Operirat će ga i Mirna Bosna. I ja imam aterom, pa nikom ništa. Šta? Zadnji put ti govorim. Ako ne ode on, odlazim ja. Božjo mate. Šta već odlaziš? Ne, idem prvo pišat. Šta radiš tu u 1 sat? Pokušavam uspostaviti kontakt sama sa sobom. Bi ti malo ranije doručkovo. Bambi je pojeo sve, ha? Evo ja se samo presučem i idem u trgovinu. Na mene ne računaj. Ja ću kad se vratim. Ako se uopće vratim. Ho, šta je sad? Sunčanica? Kažeš da je onaj tvoj bratić sve poždero, jel? A nije otišao u bolnicu. Ko tu koga zeza? Šta ja znam? Možda ga je strah. Pa vidiš koliko ti razvlačiš i odugovlačiš tim svojim ateromom. Ja sad idem na Jaru na kućiju. Možda se ulogorim i na dulje. Sve dok ona tvoja mrcina od bratića ne ode u bolnicu ili doma. Dakle, danas se očekuje klimaks ovog neobično toplog perioda, pa je zato najbolje da ostanete kod kuće, da mirujete i uzimate dosta tekućine. Znači, na sunce ni po koju cijenu. Otvara izložba pod nazivom Simbol Boga i kralja, prvi europski vladari. Autor izložbe je profesor dr. Aleksandar Durman, najvrsniji stručnjak za vučedolsku kulturu, a autor likovnog postava arhitekt Željko Kovačić. Arheološkim materijalom Šta je sad? Gore i Bosne želi se... Isuse Marko, ti si reš pečen. Pusti, ne diraj. Da ti pomognem. Ne diraj. Ne diraj. Polako. Peče vraži u mater. A jogurt je stvarno dobar za opekline. Jogurt je pojeo Bambi, a ovo je voćni. Od borovnica, ali fini, sa žitaricama. Taj jogurt pojeo? Je prije nego otišao na operaciju. A otišao je na operaciju. Ajde, hvala Bogu, bar nešto lijepo. Bar ćemo par tjedana biti na miru. Ispričavam se što smetam u tako intimnom trenutku. Joj, gospod Marijan. Marko je danas malo pogorio, pa ga mažem. Ako smijem primijetiti, za tu stvar je mnogo bolji obični jogurt nego voćni. Znam. Što ste trebali? Trebao sam onog vašeg sa ofarbanom kosom. Onoga što šeće okolo u odijelu po ovoj pasjoj vrućini. Jadničak, otišao je na operaciju. Evo. Znate što, vaš bratić je jako drag i simpatičan čovjek. On je umjetnik i poeta, kao što kaže moja žena. A ja vam
živim među svinjskim nogicama, polovicama, plećkama. I ne volim da mi bombonjere donose koje kakvi tipovi, pa makar oni bili i nadareni pjesnici. O Isuse, susjed, oprostite. Sad mi je stvarno neugodno. Ja ću Bambiju naribat nos, ali nekako mislim da on to nije mislio ozbiljno. Je, mislio je. Pozdravite Melitu i recite da se ispričavam. Kako je ona uopće? A kako će biti? Nikako. Eno, leži u krevetu s grčevima. Ima vjetrove, proljev. Ja mislim da je to sve od tih vražih bombona. Pogledao sam kutiju i vidio sam da je to proizvedeno 1984. Dobro jutro, draga djeca. Dobrodošli u mali polarni svijet. To je dobro. Naša prva gošća danas je žirafa Emanuela. Gdje ću naći glumicu s tolikim vratom? Neno, ta ti je jako loše. Potrošila sam sav voćni jogurt, ne da mi da ga mažem pudingom. Ajde, molim te, skoči u dežurnu apoteku, kupi nešto to tako slično. Dežurna. Joj, Zvonimirova je danas, ta je najbolja. Pa kaj te nisi otišao na operaciju? Pa, upravo se vraćam s nje, ne? Ček, operirao si rak grla i već se vratio. Joj, Krešo, moj dragi, medicina napreduje, oni te operiraju i šalju te na kućnu njegu, ne? Apropo, smijem pitati, imate li nešto domaće, onako malo krepko, ali mekanije? Nema? Mama! Pazi! Pa dobro, jeste vi normalni? Jerko, reci mi, ona dvojica što su pobjegli sa psihijatrije. A vratili su se. Dobro, Bog. Od vrućine, ha? Od telefona. Kako telefona? Kokica je nazvala. Koja kokica? Kosinka, pokojna Bambijeva žena. Da vidiš, ni mrtvima ne da mira, kucibatina. Čula sam da sam umrla prije Božića, pa sam došla provjeriti je li to istina. Jer se za mrtvaca vrlo dobro osjećam. Sad ćeš ti dobiti. Ružo, pusti me. I meni si rekao, znaš da je stara vješica mrtva. Moj tata premalo spava i odmor mu treba i mir. Još samo jedna svijeća na torti i odmah selimo mi. On nema love i nije fin i nije nama lako sa njim. Udahni duboko i puhni za kraj, puhni još jednom za odlazak. Još zagrljaj jedan i torta i dan poljubav za rođendan. Odmori se, zaslužio si tata, još jedan